Ni werigiro mwaka muraithiria umwega wa Meru Tv nwetherete wina kagita gake gao kambitikiria kithirangi kukwata ugeni kiri NTHETO cia Meru TV THAA IMWE na rwa kuri tariki 13 mweri wa 12 mwaka wa 2022 kurukinga kurikania nombe kuthroge tuthingatira gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana okomba kuthroge tuthingatire gukurukira website yetu iria ni merudigital.co.ke yitwa ukambita Gloria Mwirigi. Na nkemiria na jarikiti gukinyekiri metha yetu ya NTHETO ni ati akurubanjuri ncheke mirigo ya igembe ibakoria Governor Kawira Mwangaza areke kwagikana akanywa na atongeria barabangi bathuri na kura bakiaria kuruba bariuga Governor na thirigo chwa thiri na kiorio gia gutora iguru ria kotira kirutira kira kimbite kuthurwa kirio kigie siasa ndene ya county ya Meru. Mwaniki wetu wa NTHETO Murithi waba na gututariria nkuruki thirikari lakini we complement each other. Watu government Madam Governor na deputy yoku atongere watu na ndene county siasa ne thirire ikwe governor wetu wa Meru kenda dine thira gavana thithia maendeleo kaina kibucha na andu baba kutingatete okagita waria siasa kairi kira ne gamba na kwaria iringi nikenda akenya bonde bakona no na Meru bonde no wina thina sasa isia thire imbito kwaria kairi tukwe mawa maendeleo ne tukwe ikibore maendeleo ne South Imenti maendeleo ne au wengine wasa wapige siasa tujau tukomba kwa dhurana to antu bandu twinde uteno to wakinya ikaga kaingwenda gwera mama wetu gwe baba wetu ungi tarakura ya kinya bali andu ari ikwarwa kanya siasa na rikaitango ukatero kanya inga siasa. Madam Kawira inkomuria nete yo kinene nareke na rwaria ro mike nareke kwaria mantu ya Meru na Mindia inkomuromba Bruno nto bathire kenda yone kana ndene ya ndiguru yetu kana ndene ya ntura yetu ya Meru County inkoria ngavana wetu nareke Bruno akire na nto baraba inyumeke waeta muntu waria mantu yege siasa ende ibaria mantu yege maendeleo nikenda asirere na MCA kania nikenda inyawo ngonu mami wetu akathuruka na ndaromba kara ende ntuko inkai akiromba murungu aiso abura kumba kwitha kwina thire na ngwatane ndene ya Meru County nikenda Meru County imba kwithira kiritirika ngui nonto sana kwina bipengele kana bifungu bya bilia bira kuthoma na MCA bakawa ni boba witwa yonto bura arawire gorwa mbiro isiero are aruyo na uke kun anabarabeto kana atanosia barabeto na bono nto baindwene batukwana yaka kuthoma bibilia barua ni boba witwa mbiro. Tuteta na mbere ni gukujirirwe ntiga kinine gia gitura IEPC gishiko mbunge kia Igembe South igoro ria rwaria rwakuberia Governor Kawira Mwangaza gitine ntiga ejiririkana yombere kuthurwa kiumania na mbeo mbithi barabo mbere kuthurwa bagikinya bakianga ya Governor wa Meru County Kawira Mwangaza. Mwandiki wetu wa NTHETO Murithi wa bana gututariria nkuruki akari na turi ba Igembe South ni bashumerete ntukwea na rwa nikenda bakomba kwariria rwaria rura rwitite na mbere ajandene ya Meru rwa impeachment ya Governor wa Meru Kawira Mwangaza oni kurambisie mama ibo beke ao pio ni kuma ndachiari rota chemani ya mama ogyote kiao no uo mbere chemeni no ngutorone ende kuroma muchemani ono etana bantu mberwa arembu akiromba thiri kumambu eyira muchemani yo mbere abetambirwa loiko kuromba thiri emberwa kinye na sote twagira kwa matomo tuwe kwa haiko kona maendeleo tutawana kuja Meru wote tuwe kwa nei karende kama hataki kufanya kazi ane thank you akoro emwa eto mwakura hata kindedia amenandi na MCA yeto ana todua ane roke ane deyana ane kaya kashwandi kinya kwa marega akoro rege atiwa kinya kwa mosemene atiwa kinya kwa kirantimo atioya akari baba shumiritie kanisene ya gitura IEPC ile ndene ya Igembe South Luteno wa Maoa no to kawera ni ya torere batwa
mwete rutere wa Meru angwa kawera ane kantoto kumia sana kaoni demo ekoro ndesiege ndesdedi kwone ikona kinyani dena ndo mebetie dena ano baibosie ezio dwe mwoto kwone kinyana tato kolitongwe no kato kumia na kinyamo wano toko wa na mpana no yo tolea owenda te kwa MCA beto esima nyana beto abarumete akabeta mberwa abeta manto amaingiru mibinge bitene esima nyana beto to esima na tendete sana MCA babeto tuena kabera tiene nyesima ngadi omwekoro amunya nyana bake bangi nyangu abeku wato no ina lakini ate bombo bae kana imwekoro mukoro no kwelewa pio no dona mbere amwe na bubu kuli bale bakwenda kawira mwangasa luwatirikale mama ni amenji bamugumule tiya utie atokenda kwa mama kuma bali kwa kawa ndio abana konogwa antuja igana na mirongo iri ni balitie aria mirongo mugwanja na banana bethirito bagipinga bakiuga bati kwenda kawira mwangasa na untu bobonania ati 78% ni dirito ekiuga ati yo itikwenda kawira mwangasa. I mean 5:2 kuringana na abura maoni yakwana kou in simple ndawa 78% au negua mama nete kouende murithi wa banki reportera Meru TV ku majamirigone ya igembe mawa na tututana mbere akaribati gani central ne bachumiretie na wingi kirimo chemanio ojwa kulisa maoni igorerea itwaria kweberia kwa governor wa Meru Kawira Mwangaza obisine kuringana na ripoti muchemanio ojwa narwa ni joremere gwita nambere kumania na ntiga iria chithirwe igikujirwa gatigati kambe ombithi barabakurikana ni athingati ba governor Kawira Mwangaza anda msumuturia na gututaria nkroki orira rwariro kurita gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza rwirigiri kumba kwitha rukiarirwe na muthintu kweru yugiri kaunti assembly ya Meru akari kuma gishombo getigania bonde tintu kweru rinde na kiguchwa kunenkanira maoni yo egurura mswanda juju Kiarena methetwa ntetwa karibane bonekanite kumba kwitha bena muthuro munene gavana kaunti ya Meru Kawira Mwangaza oria bakuana rete kumba kwithira kiritane ngui na tongore bangi bara bombere kwithira bakithura kaunti ya Meru karibana ndi bakiromba MCS kumba kwitha gitithana mpwero ariro kumuritarita gitine no wangu athiolo nkiniamba namba roba kaunti namba bonde ba Meru bara tuane abechi ibaba muthiolo nkerete ibaba ko benefits au tuko thura MCA na to thura gavana na to thura MP na to thura senate toriari toregerwa MCA bakwaloga banje akwa mberwa toriari toigwa gathuri imauta eta yonde Meru endo tugoriare kantu babonde bathukire antu babonde twathurete kabathukire gavana wetu Kawira Mwangaza twamwere kura lakini ito kuili leiti ambi kura ito mwaya no ndo prato itibwa kabwethia tebwa bwetherie otebwa muntu amenya koritangwe ya ewenkwa kinyandre ne family no mwanka bwethera bwena ngwatanero kendra borita rumithia koro kowe simara toraro kinyabora okenda kura mwakoro mwa no wetera Meru lakini atothokeria Kawira ko Kawira ateko bwera na batu itoro tha chionde moru to bisi na watu to tena interest niwe akaruma shimiwa beto aketa MCA mberwa de yare mberware ibiro to rokete rokere kuitungumana ko to tungumana tika to dura MCA beto ata MCA beto mberwa MCA to mberwa no akebello akira kenene no akebello na kuwa ikebello na thokerie muno na thokerie koropio
nonto nende ukea kuthikira thaia nto baba inge inyai ni Meru County bariwa batomba ikuthura mwekuru na bira bikutuma bauga batethura mwekuru inonto batwiretwa thura mwekuru the first women governor retwa muthura irio mathina ya Meru County gwatuikende gavana atomba ikuatanira na MCAs baritira mwana wa Mumeru ngui muthie burakari baba wete ne bakwenda kawira mwangazo mba kwitha kebeberu etine kenda kumba kwithira kwina witi na mbere akaunti ya Meru ora bo wete kumakara mwangaza thira kithuro ethirita ndo na MCAs na kinyabunge na tongore bangi ba akaunti ya Meru abadi kumenya nweka teos number 1 na tikito mwerete agigia family ke na menye bo raundi kaka na akenda kana kerea impeachment no mwanka yendele na ane na tone mutongoria ora aetaniria na MCA 46 iso siena amani kaunti Meru asia theria buru batu tukaiye koro atwagire shima buru batu tha inya bura mwekorera ba Meru kada mwekoro mweta wa mone Meru thayende kawera atwetherie batu anto batena kireke na nende kwathira na kona yakati umba kwatanira na atongoria bange netekerie tu aume na rosafi tuthure mutongoria ungi uraka umba utongoza ibwega impeachment ya kawira mwangaza ontu kuma nthira umbwa ntona mwekuru ngi nturika yao ntona ntiri ngi ya mwekuru yae ntona ntiri kengi ya mwekuru yae batu itu support onenkere ma MCA mbia batu ritere ngwe ontu MCA ibo baise masinani ibo bakumeako na cio ndrene ewandi cio county 47 ni kuruterwa ngwe ni ngabana bona ma MCA kwa yetu Meru irio tukuatire okia kwithira kawira atumba nane mukonge kana to murume onge aturutere ngwe anto baba inge bakuyaira mechie bakwira konako twautia rero kire mutie twautia kuona mbia endo tebwo tombo mwera katukaua kawira nane anto ba miaka 70 ruterene rwakiuchwa batona mbia ire kotia corona kana tiokoro kana ire ko areke kuronge muno muronde kuragora mporo abori nwe ni MP weto watigania East totamo mena ito dieto wengine tukethura aga kana viongozi vinge ethera kure mwikaunti ya Meru aende nyumbani ya masiende aende nyumbani ya masiende nkiripoti na Meru TV kumbatikane mbechanda msimotulia wadhirenja Mraithiria umwege wa Meru TV ukamitikiria nkethira nkinoka anentini inchokerete nyuma ndareka itikuraja indi ngakuromba utikethira ukiumagaruka mutamboni kuregana na kugurwa kiainya watumire itura riawe riagia utongeria bakuinyiria antu ukombo na wegutewa mwitu nene tibo wa itura riu na gucoka kairi kwa mwari ucu ni kugukagarura mantu riri ni tinda na rugono rwa mino ruriaru kwambiria kuonanwa tariki 16 cia Disemba aria Alliance Francaise Nairobi kwambiria thaa 11 mwanka 3 cia ugoro gutonya ni 2,500 ake 1,000 kiri aritwa na 2,500 kiri VIP.
I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got a emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi tu kuma taoni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngari ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na ndeturi na kiguni kiregwe mochiari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine to Kenya niti ya Kenya kiro Kenya nilubwa mutarajo mweru jua CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareriria gana antoa marete kwa ana beto konogo kathira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru tha irio nituto watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungia chukuru kano turungire thimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. All I do is win. I wake up, I win. I close my eyes, and I win. We got an emergency, girlfriend. Keep up with me, come on, let's keep winning till the world stops spinning. Independent women, come on, now let's get it. I'ma keep winning till the world stops. Wow, you look great. Did you just come from the salon? Darling Abuja, braids that stay salon fresh no matter what. I'm the photographer Black Milk. I have an exhibition in 8 weeks about how things get better with time. Let's go! Darling Fluffy Kinky inspired me. That looks amazing. I'm seeing how the twists blend with her hair over time. How she actually feels more confident. Perfect. Yeah, that's perfect. She's really more beautiful every week. That's definitely worth celebrating. Darling Fluffy Kinky, twists that get better every day, just like you. Gakugata ugeni wakari mwarithiria umwega wa Meru TV ni kenda komba kuthurwo wangitana mbere na gukwa NTHETO utoreshubite kuthurwo igitu kinyira na tutitana mbere akariba bori bashiumirie rukire rwana rwa kirimo chemanio jwa maoni ja kurita gavana gitine kirimo chemanio juu igukujirira mpathu chiandoaria kiri akariba mwe bakigwata mbaro gavana au magarie na bangi bakiregana na ontobo Borea bumire kuthura bugituma muchemanio juju jithira jukirongamwa mwandiki wetu wa NTHETO Gakiwa Mutegi na gwatutariria nkoroki
Goibu watinda nderano na kuthimana kathuri gicigo mbunge kia Bore ara mutetho kurigwa gukarande na gukira ino ikumania na ngujanio cia hakari baraba kwite kuruta maoni mao kiri public participation kwa riria ro kuruta gavana giteni Mwaba kiunga mauri kukaruruka gete kwa gavana Kawira Mwangaza. Wimpicho kwa gavana. Nyote mwae. Gavana gaite tango gyewenka. Na gavana atoko de kwata na mende. Kenda bombo atopenya. Kwa hiyo ndio MCS. Ilepe na mbele na walele wimpichi gavana. Mweti mbabu. Na mbejete aja go support motion ya mama gakana. Neketo kuga mama gakana. Mama atemeshima gere atongeria bange. Wentokera yote makiureche tuga mama gakana. Mheshimiwa wetu mwiri twamutarire ikenda tutira nguvu. Arafu mama achoke uga mwiri ate tutira nguvu. Noga tutira nguvu kebere chende. Kwa mama Kawira Mwangaza, Excellency Kawira Mwangaza. Unaenda nyumbani hii Christmas aishi. Ndiaga kusupport motion ya Kawira wimpicha no ntobwa itomi vinde na blo. Kawira timu mpora otade Kawira court orders. Timu mpora otade Kawira court orders. Kwenda Meru Tv arogama government level ya Meru. Na real estate ikaunti ikoti na Kawira na regio komecho tegetedi. Bamwe bakionania kuganiro iwirera Kawira Mwangaza kurutha ndugatere Kawira gagaita kugimya keweta no impeachments akura kitu kama hiyo impeachment ya Kawira netokana impeachment bake bonde lembeje teja bombere nkiragana na manto jawimpi gavana yako halabo Kawira Mwangaza utanaji mpenda kuna tere oni iko sapoti mama Kawira Mwangaza akaregetene. Ripoti la Meru TV kuuma gicigo mbunge kia Bore nyoka mbetaga ki Mutegi. Na twitite na mbere guti muntu kiumbe kinya umwe ugetithia ngari kana bikibiki ate kuthingatira mawatho ja ukamati. Huu ni kuringana na mukarigiti wa etithia babonda bonda nterechi ya Tharaka Mathew Thiga. Miario iria igwati mbaru ni DCC wa Tharaka South akiuga ni untu bumwe wa gukabanira na mitino kagita gaka ka thigonko. Mwandiki wetu Anteto Ndagara wa Iguna na gututariria nkoroki. Ikiririkana mweri wa Disemba mweri wa gikeno na oranto bathia na mbere kwithora baikongwira thigonko inde chiamani wa bonda bonda ntereche Tharaka bona Mathew Thiga nombite kwithora gitambitwa thithia babonda bonda gutigire bare ritho barabarani ikenda kwithora bakieboka mitino kagitani gaka kagita Christmas na itwi musimu wa Christmas iro kwina accident ira mbinge mono kwa unio bwambo mbakwira Thaka wenzetu nigwe twi makini mono kagita karato kuruta biashara chietu barabarani wigwa twi makini na mono ndeni ya town ya twinkoromba Thaka chetu gwakinya abantu ara town iri tukageria ku minimize speed no ndukwena wigwa town nyamura speed limit ya town kwa tukageria ku this speed at least buragomba kuona gintu kiaumire ni emergency ugakinya mbureki utakiringe kana kinya wogwengo tagwe na kainya gwago gatwiko tiumia na inya no ndu nkwenda kwira Thaka chetu machini no tutumagira kagita kara ya ruthirwe itarutho yina mbundi rire gwakinya ndi wogwengwa ukagwa na iwo ukaumia. Athithia bonda bonda bakithina mbere kwithora bakiwetaniro na winyangi batwana tatwari agitania karito ba emesi Thiga nombite kwithora gitambitwa kiria athithia bonda bonda kwithora bakiebokana na giontu giki amono kwithora kiuria mabitha bokaria kwithora bakirithiria antu bara bakumba kwithora bakirutha giontu giki ikwithora kwina mwanya wa bonda bonda na bikibiki karatu icu tumiagwa mara anga tukura na ana bachukuru anga muntu abikibiki anga kurutha ndaromba tafadhali kagitaka ana bai kagita kana bari orindi tafadhali tugerie ni kwa avoid mantu amu iria twinyangia biashara chietu
arabu into matokuwa neo kinya untu bura into kwira thirikari neo kagita karawegwa mwana kugwatikana mimbi na kwina muntu abikibiki ni thingatiro menyi muntu abikibiki akariata nuntu tio twi sector ya bonda bonda itwa ibangire itwa register ndenia byama twendenia ikundi twendenia sako kwogu tukuromba thirikari kagita karawegwa muntu abikibiki akurutha accident kana mimbi muntu abikibiki akugwatorite na mwana cukuru gatwambe twini bobo tio twinga turi atongoria tumenye aswawe kana muntu uju ari gikundini kana tire gikundini no ntu itukarite tukiragaragagirwa wira yetu na inya sana uthuku bwathuke bwa karika bantu accident ya karika bantu tukaira antu babikibiki lakini ira mbingi ukathingateria antu babaruthite accident no tiagwa bari antu babikibiki ndiga nombete kwithirwa gita mbeto kiria thithia bonda bonda mana barabankari utigeri bagwebandira na njobi kagita karabombete kwithirwa bari barabarani utigera biria barabaka ithirwa bakamatete bakomba kwithirwa bakinya kurabathiete thiria ugerie ni guchubira murungu agituchubira mbandi no ingi neti tugwichubira na kira gikosa accident mono mono ndaromba tafadhali ukayagwa wenda kaya bikibiki no kwenda kuvurundikana kanywe nyamura kanywaji gaku ndira gwanywa menyothithia bikibiki yaku wendereba gwanywa menyothithia nkari yaku ithi gwambio relax steam ira riri kaumagaro kandenia kiongo gyaku ukanjiria kuthithia nkari yaku kauthithia bikibiki yaku nuntu ni ogware yaku gware yakwathikira watho bwa barabara membiria ukarutha accident tiguto yachoka guchangira nukuona ni Januari ani bathiete cukuru membi ukithukio kiunikanga mwana waku no batiri kumwira cukuru ukira muguchereria family yaku ngiripotera Meru TV kuma gitigo mbunge kia Tharaka County ya Tharaka Nithi arieto ndagara waiguna ripoti ya ndagara wa iguna ni roba kuthwa igitu kinya muthia jwa NTHETO cia Meru TV THAA ochokira ngatho cha mwanya muno nontu bakuthwa ugwatirite ndene ya Meru TV kurukinga kurombo tikethurwe ukiumagaruka nigenda tukomba kuthwa tukigwatanira kairi kuona cia kinya thaa 3 ritwa ukambeta Gloria Mwirigi.